Kaya utsarango sana sema ya tu bienda na warong cukumai. Isa. Yo, kelas arsiam sartu mai sana nanda bewekani binakabaliw. Isa. Yorong ada cukup ni na dagi lambay na rakita may biche. Iya. Isa. Kalau ngatangan dia siang ni raw muria talame le royal. Iya. May mate kosanga samay takalisar iyo. Sa kana lengaliter honolio. Isa, jin sarangay. Iya, toman da to sana bina no misaranga berana vekanda na bisi biti bisi banole bambul sarchukan bikim ni kensar na siya machukumay na ibata-batango ni talano with Dr. T singa bakarombo ka chungo may biti singalo tulebu chungo Hawaii Amerika bian raki kundu atal chungango Hawaii ya umaratek nga ni solitu ng bulay mendorme tambe bata kay nongku mendorme vital na takina ndona ulutang binaksarangan di no mundo sasangay iyo sasanga may biti chikutalanga na bata-bata ngo menda vital no sarangakina na nonda wasanga baka biti bungatal nga bira na wekander warong chukumay era do talitakan na bata-bata ngo ni David Tartorong sarangay na nonda wasanga solitu na nga lala miswara taromay kung ano kinibikim ni na siya machukumay ni kuwa kaya bakit ko sana no taro o ni betarong ni kako ni rere ni kako ni mandua ni bito may na no taro enang kay sol na kaya nangono may enang kay o natarong ni ratu kina may enang kay somo may na no taro bakosibe na so na ulutang sarangan to na bitang takchini ko na ulutangan ni tos iyo bikim ni kada na wekekeraw ni warong chukumay na ribanua tarikim ni chukina na raki uda na walubu na sanora sanote levu bosibir to na wekanda to me bono levu isa sangoli chukayani na masu kena bono ni binaka ni na modo ko natal na numunim-bula kaya ng bula ni sasanga ni bubali na ngulo sa tungkoy matanda sa ngulo chuka ni na sobi ke mami na chuka ni balay ni sa ke mami nabu ti ko mi ke mami bibu kaya ni na songa na bikalalay so na sangka moli ke mami roni kumuna rawa ke mami nabako tayani menta wasay bata rendre ni so tabati ko siya ni kararaw bike mami na chungkoy balangi di kami sarabati ko yani na itamba kena sona yalo ni beka ya da chuko may biti musim dini kami mireda na rendre o nila ko durumati ko ya kami nuitaka na ya ni na bebu kena ngono totolo meraw ni mi baka modo kontek tal na numuni bula bisinga sa tungay mata nakabakalib sar nanomuni Suleman nanomuni ngona menda may bitang baten na kabi na kaniko no do ulutang atiko membalete tiko ndo na songo kabakato kay tiko na Tapioca Growers Council uklani bunga be kenda ni tuki oni santo rede tumbeka na nonto o bewose ni bola mata lebu sartiko na bitala noa bikenda na ituke biti ka bakatanga kina na bese burbura na ni mami ngandre bati ko miki kila na nom do tuba pat kena beka
untuk anak nabu kini na mateni ngau na ratu ya mitik mo na daru bitalan no ker tu ngaya ni ke tarangan ni pa kumatal tike muni nabu no ni nabu tumi kapakata na nomnisia makini song na benar valeu ni na valeu Dr. T maru taka valeu ni mai soli chukan dona itawi we au na kunrto na song ni Tabiako Growers Association umay wasya tanga bagalak na kana itos songo au sember mantangani utomana to kaya ngendre mo wakatakile to kana leoni songo wakabimbi berto na executive association kito kere sakati ko na numuni biboso tike mbalaw to kono ngo madal ni tike ngo iyo e kambimbi weekend me tuturo mutu na tubu ni soli wakasama tiko na tos songo batiki wira mai lewena sakatiko au balek sar weekend na rango saya na ulumutu rayawa au tabutu me na koro na bunrau mai nodo mai na toko mbachinga na matangali mbachinga mai na yabu setu nodo na kuturanga tumtubor tumanwa kambakarua rayawa turani bese pakadengu tundar ngon balawu kaulo tu tal tunga pakambala wena bese viti na tonga ngauna si bia toka na mbaki walu sabul na turango na maramana tinagu sa pakadeng so si bini ande leo rong mai na maramani nandurniu mai nambuli rewa wasu wei tambu ila kiambalau pakalagalak sarna nunggu itabi na vito kone na buku ni lako kito vitalanoa wateke to na matalaulango kito vito kani wala kasar alo menindua nembaki ono na bula sauti na nitu vitalno takati ko na wakasama ni bebueti na sala ni bebueti ndare ni wakasama takame mendare ni labeta take na bulan itu kina buku ni wakasama wakambisilis bunga bikito we tamay na sana ni tambana ni corporate business environment ko ngendre mo pamatalata mantanga bakalala kanan rutu nandu ituranga marama rutu melewan sakat juga na itos tosongko don duo na turanga John Sandy na turanga may sematu ko imburerua may sawkas sa telebu bungo weekend na kile John Sandy matatagi witi ndo ngono balaw na rakabi a very successful entrepreneur may witi ki Papua New Guinea ka lebu no ngauna ndo bakay tabi kwen na buku ni venture investments capital witi ki Papua New Guinea na experience ko to mo ko may toman sakati ko na ilako vito ko sa katalchunga ikina don turango taito tambaleka may nakoro yanuda turang may natoko namaram matanggali batilu ba na busa nukutambuan sano sirwa wasu tiko iraki na matanggali ndewal may busa wailew na sano raki o weekend klay taito tiko anto nangono balab abinga rabiti ko may na tambari ni Telecom Fiji tayo ngay kaya anona bulubadaka anona tayo na tutuba ka engineer kali ata pasar na tutu ni belita ni CEO na Telecom Fiji anto ngauna mani to manasaro ko na belita ki talanga ni Telecom PNG sa may binga rabi sa katsuko nandono ite may ra sa tomani chukin na no bingarabi na na famira John Simpsoni weekend akili ko binakatiko CEO tikungo ni Hot Bread Kitchen na vito ko ni John ne la sa chuko may na buko ni nona sa kindapoti ko na kana may wakasama tagiti ko na kana bukidi na tabioka me falawa na sa nango sa nanu mawakalibo John mesia makina may reni bebu ke bitoko ni kina wakasama ni kana taibuta kana sana ni bisinisi na kana weso te kana tabia ko kina folawa turanga ni rotuma wasitiko na yani anu wanumbala kumailau and still kami kamida wawatin rawu tailebu and ko to sakatiko may na bitoko ni na wakasama ni human resource
me mai vito ko dito ko wikito na lako ni kana pangat tagi baka bina kana na kanto baka to kaito na kana ibos baka bala na human capital. Na kana pangat tagi bambimbin na ena tubu ni corporate se international agencies yo kito may vito ko ni saka chiko bateke na nona baka bauta tal chunga ko na itos ngo maramani kulu may sinatoka. Michael Makasiale na turanga General Secretary ni Songkongo, turanga ni Sawana, toko hapai mene abuso tonga na matanggali tonga, na tikinolomo na sano lau, wasui Christchurch ni Silandi. Michael tana kilabi na kanonombula, wakitabi wakambalaw sa chuko may na investment company investment ni Lau Provincial Council and on ngono balaw. Nanon nakaya kutomo kwe bibu kasar cukup bakali una nito waka structure takana itos ngo ena buku ni wakasama ni Tapioca Growers Association eleni board secretary talchunga ni Tapioca Growers isikeli tuituku tukituku ni bosata una turanga ni bonosom na imaingau turanga ni ngau wasu ngau mena koro lobu matanggali ratu ena tikena seweke ya sanolo mai viti wasu ingarani na bukelangi mana sanolo mai viti turanga ngo sikeli taka pakambala besar mai na nono bingara bitu na British Petroleum na BP Oil viti kena Pacifica mai watawarna non kerja na corporate na ANZ di Papua New Guinea waktu ke Kiribati sama itu mana sakat juga na ilalango bingara vital itu kan consultants na Lighthouse consultancy na Vitumberi pakayalo kado webu kisar juga pakai lebu nan rampulan na wakanta na India non Vitumberi sakat juga na buku ni takatakan Vitumberi ni Kospeli. Semi tukana na turang ni bono batu mai lau nona saka chuka dona company na software factory turang ngo sa kata mbala sa tuko mai na industry ni IT vici na Pacifica hunguna kasa tubati ko semi me bebu kisar chuka na lau ngo bakam bimbin en dona financial app mena bebu kisaka chuka beir na ndutete me buker na ndutete na non tango makapakabina sena kana mendes teke pakabina non relau ni satoso na business ngo ni kani Tapioca itu bakam bautu saka chuka ni sanan ron romai na nonra income ni Tapioca sanan ngandre bisaka chuka mentona sala me tubai toka me bukeir na kana mendes teke na non relau na app ngo sa waktu toko si binayada na sole ya bakalak take may na sole waki ko sakat ko may na wakasama ni nonda taka bata nonda loma bata taka na kana baka binakataka nonda mbula bakailaw semi turanga ndo bingka revital tu kan ndo bunau na Wesley Butt Street may suba ka leni executive talchungan ni council ni USP eviti fane rarabula maramani lau mena korosali na tok tuilomani na matanggali bunindao ni tikino na yau na busa o devon balap mena sano lau na maramango e pastal ngai mulebu na tok ena matanggali na tu na tikino mulebu na busa yaro mena sano lau Fane, maramando tete. It's a commercial farmer by trade. Roba Biutini, tamay no nombula ba kan hotel management. Kota sa katsugo mo ko na vito ko ni kana bakabure bakasama na kabakay labo. Meron ni bebuka kina na kanando taray or na donuts. Visi burbur mera vito ko ni kenan dona pakana nanu bina kita usa nanu masakat ko nanu na lewena tiko na itos ko na bebu kesar ko sona bisala ni bakabure labo mai vira na vito ko ni vito ko ni baka funding agencies i visi burbur ke viti
na sana asa may tomana sa kachiko fane na vito ko din na tikinango sa lebu sarchungan ni tumbos sa baka durti ko batike wir na be tamba na ngo iviti ka siya sa kachiko ni valain chone o gadam beti ni chone na turangan ni ketera may muala na may namatanggali valileu na tikena muala sano lau vasui ano no korni vasui weleu na tikena tobuki mana sano kandau chartered accountant non tutu raka fama talenga do tete ka bibu ka chuko chone na kana tuwai chuko ndona financial model merani nganita na tostongo ena buku ni kana budin bina kana na kana tutu bakai labo ka bakambimbi na nito ngandra me kuani ado endona buno me kitu bakarai bakale wir nampange me toriloni me nampange na vika kia me kitu sasanga taka me kitu redanga na vika itu va boli tikito ka me pakasala tikito chuko chode na sala tapa ereni buki kitu mereni tumber kina bakabina kana tostongo ka bakaki na nonra vito ko ni kina me no irna vi oira na lewe viti sara nanu mera me lewe na chuko na songo Angela Dakombau tangi mudia ana maramungo ukila ni na kile kwa binakatiko andu pai tai baka lebu na itabi baka public fundraising ni charity viti baka tai sarchunga baka lebu kwa na fashion industry lebu sarchunga na nona vika no isulu sa mai bare tai sarchunga na visi viti buru-bura maramani somo-somo itaviuni mai na matanggali walewe na busa sokula natikino da konrobe na sana da konrobe o angela nono korni bostal chungai mai nuku ni mai ona ilau mai na toko bukani na busa ono lewu na tikina ono na sana lau to bo bini bina kata sarawali na nono vito ko ntiko na maramango may baka di lawas sarchunga baka liu bikito na baka sama ni kana na buditi ko na kana me kakuni ngule david ko na itostosongo me raukati baka binakatal chunga ke no na marama bata na itai bini maraba na itostosongo kambimbi kina bana isongo mendo baka liu dikina baka liu na non rei tai bina marama ko na ngauna ni tasana numutunga na baka sama ni tete sa na numutua o ira na turra iya iviti ndarai da sarana bimbasai na lebu di tanga kai baka tor chukuna na bitite na bibuno kitu sasiko mai rongo chunga baka lebu non reitai na marama au babini binasara kina baka lebu non to bito ko di saka chunga non to buki kitu chukuna turanga me kitu liada chukuna na rengo o John Rambuku na turanga DPP Makatu ibiti mai naur and amay nito legal counsel chiku ni Tapioca Growers Association. Turang ni raralew na matanggalyo na raimate na busa no tambua na tikenombaw may nasa no taile. Pasui na sikula na turang ngo na matanggalyo loma na busa wasabul may na tikenolambasa na sana maduata. Do nakako to sa katiko mo ngo na sana eru na no na reda sakati ko na sala merabuki kina rono wekanra mana sana ro mana no kornivasu mana sana mai tele wana nonra vanga taki nangele sar tulala mera bakai tawi taki na matanggali lago vango sabi bu saranga bakali bo ochoni bikito na kena vi vakasala taki vakalao me kitu muria binakati ko na itos vakalawa mera lo mandi tuku kina ur samai lewena tiko na itostosongo ni sangani ndo na itubutu bae nabudi baleka ngaka sa titi bakiani na ngo sangandri saranga me mendamure matua na itubutu bakala bakambimbi na ngonongo ibiti sa lebu na bisau lebu na bisau bakala sa ada tuka bimbi saranga bikia da mendamure matua menda kinta wana sona bisau lalai lewe ada tungo me kakuniado me nda tarambikina na itostoso livungo kini utio Samsoni Pariti na turanga na managing director ni Islands Business DVT anona company nga may tayo taktigo
sama ito mana sa katiko na turango na nitum communication media advisor ni Songo turang ni Ndalido ni mana matanggal limpatia na tikin na muligo maneno no bonum balaw was chukwe na webu na tikin no du mana sano nan ronga to ba vini vina kata kasar bakal lebu na turango na non webu sa katiko wikito non wase chuko non experience kena saladava na ya tu posa da mentandu da vuta na non da vitar tara pati kena matentu se na vi tamba na taleso webu sa chuko bakal lebu ko na kana bakan de waiti ko na itukutuk visi viti en visi buru-buru talenga na bukuni tos-tosungo dana reda sa chuko kia na wekangu en kabinani kwa en dona timi bena kasati kungo ko rendi suli rasaranga mai na tos-tosungo Sega nindo viki to esomi bakailaw. Kito suli kito saranga na ni tos-tosongo merani tayabu ta kendo na itubutuba merani ndande bondo kina na leweviti ana bukuni bingara na tampani ni agro. Bakang bimbita kitsungo na tos-tosongo ni tavioka. Au may tomana sa katsiko na tos-tosongo na bukunungu itavike au sa to may lisi yautiko me presidente ni Songo na nunggu umbul ni bingara au bakit tayo sarto bakang balabu may na tampanan ni Sarabanua lo mani tulus na ko kurwan ng baki nunggu bakit tayo tumay bakataka na management candidate na tampan ni hotel na region of Fiji au les sarabaka na Fiji Visitors Bureau sa aliado me Tourism Fiji ka bingara baka direkta may New Zealand may Australia may America may Canada may tomana bakalakan do na bingara na Pacific sember ni kitwa au marotakan yo tomana sarangan nito bakaitay na rebranding ni Pacific kale sama me Fiji Airways kero na numasara baka beauty na me kero Adana sare sabu-sabu kero le bingara bitu kana dito bakit ko ento na hotel may sabu-sabu na boutique resort na Corazon Rainforest and Spa. Ang baki ba may kia may toma na tale balala kana baki ba natakata na BSP Life Insurance isuba isimber niu toro na kala o meu sale bingara bi manda na itete. Ona wana nanu ni tete ngo ko en retikito batakete mai. Na kabinani kwa kito samai abola ni bulono na nito moso eto kana nanunggo na kana tubai bakata pori bakata semati bakata na bakana nanunggo wir na bakarong tume na biseviti balatan dona ka kito sa bakan dinan takan ito tos-tosongo kambing bisaka na vandurin bisnisi sena kumuni lavo sena bakan durian dona factory viti kararau kede na kandren donto na nonda semata na bakanana mu ni leni vanua mera toko na dona rai ka bakan bauta ningo dona salaran nira rambula talenga maikina iyo kam wosivira mera kila na ilaw balabu kangen revisaranga kina non rapito koni me sini kanila ko lakwan yung bakin tua sama ivengutu se mbaki vida bula ngo engan revisara non tabito ko ni lo medicine kali menembaki non tadi bana na tos-tosongo kya baka anda bana kata mendaya do saranga kona itu begitu ngan rebacungo baka leka sara na may runon dolo tinik diwa erawa to vite habas te vite vitu sang bul ka ono na undolo na tani ni tabioka non tabunwa habas te kia Dios nga bulu kawal na pasyente ni tabioka habas tekia elo kana ngai viti voltek ngai lo mi viti. Santina. Ruangan na pasyente bakan dewa na ro kasawa export. Konta sa so sara tomana tingo. O bakan mo te chin katol na export company export sa tikong ngai viti. Para tutur tiko may wir nandong titi na bukni tikinango. Iya. Santonia sabi na kaya ni sa bulte kiti kuibiti sa lokana ti kuibiti iyo kaya baka menda tomana indone lako-lakungo ngandrebi sarasi kenda menda baka rambay lebuta kanonanda rai kana baka titi na baka sama gompaleta na tos-tosong ko na lomani chini kali menambaki maingo
kita sa na vuta tiko me to sa rawata tiko vitit en 2 milioni na tani no be yambach. Sandina. If we are to be of any to have a purposeful contribution to export, sa dono sartunga me va sartunga na nonda na bonuni rai yo au sulit ako matabi kemo ni monitor talmay ni musota sa palaw tiko. Totoo ka sarang nakabakali bukay na bibak madalo sa madal takmaya na nomni bak madal takirto na turangan na marama erto sa milewen tiko na Tapioca Growers Association totoo ka baka uti ninda reda na nomni ba madal takirto may kena beka erto sa takabuti na nonta bunoy bitin na be tutule lebu kena be tabile lebu lalai erto sa bakit tiptikir tukin na reda ni erto sa kan di bakadalka ambek na kene dabutin bekay na no mundo may sota batakere mundo may sulie kede na no mundo kilaka kena bekan do sa kabayan do may na bi tambana kede do daka mikina ka nakay tareo bakalebu nindo milewen ni sukungo endo sulie sarangana no mundo ngona kina no mundo kokau kina no mundo kila ia do siang mentangani kawita kana mundo somi na itabingo na no mundo sulie saranga na no mundo ngandre mundo bibu ke bike mamin na kawito ke au kila na tikin monongo na musiki memiti kuna barong tu kan na ni mami baka binaka bike mundo baka ando sar na no mundo reda baka rambileu na no mundo duitabi na no mundo reda na mereka kuni mula tabi na marama berto na tangang karawini lawa berto na tambani ni bika baka lavo na bika kede bango dan saluri sarang bike mundo na turangan na marama tam sakayan indo lewan itu sungko dosa na re na mundo bonata na bika na re na leki bakabu nombeka son lenga na ngon memuri au satali tak saranga na tikina ya wong sarbir na bakarong bingo era maru tak sarba lebu ya na taru binakatamo tarong atelen kin ko me bakano ni tukunen ni rotembeka na bak sawoti se sate ko bucu bikina no mundo itu butu bongo ando abi mama na bak sawoti nangono sangay mayado na COVID-19 ibiti sangay bakatotolo takasaranan nito sa sangat kami bakantapuri na itu butu bongo. Totoo kasarangan me bakanyo ni buto men na COVID-19 kariwa sa no COVID-19 okay la ni bakame vi bakan ratin bek ana kau rai tuku na kai vi bakan ratin na bunga sar na ngonisal lakotal na mikin na dona bosa go sa na kambek na kana bosa bek bakantabu na innovation tali taksara na mo ni baka mataltak maya na bito nan rawol sa ngulondol na tani kay na bifika o dabuta maya kay na itubutubo sa chinggoy liw na davmanda na nom do itubutuba na buko ni nom do songo na kay na tostoy liw na songo ngo kay na bito ko ni mikima misole ni bikimundo na dabo na nom do itubutuba kay na kay ni karua na ngoni saladaba mikime memoria ke baka ke membele we na se me ke bito ko nyani ena nom de songo kai zubina ka bakalew sember manta ni tari buru mai na COVID-19 sa kitu budinati ko na bakana na nongo na kanang garabi en do na sala me bibuki ka bibuiti taki ke na wira na nonda bulan na bakitoki ya ni sember manta ngade bibuiti ya ena bibuiti ngo sianga ni bibuiti bakayango sema talichuka na bakasama ni bibuiti ni bakayalo kamenda bibu kitalenga na visa ni bakasama siya na mindset change o ya na reibotu ko tukenongo ni na bibuiti ni bulitamata na empowerment siya na poso ndaka bakanda ko ni dabuti diko na empowerment of the people must first come vitali na dabanda budina mais enda tuwa bakan bisnisi na chininga mendavo na bisnis ya ke siang ni bisa una bakasama na kanang bimbiti ko bikito na kito sulit bakalebu tu na ngona me kito bebu ke chuka na kana biso taki chuka na mindset ngo biso taki meranin dambe binaka sarana na itu bongo ngai raw weekenda mendangere ni vingo mana so na bakasama ni bisa sa kito nabuda ti ko yani na keni mata ingo
rona tolu sala ni vesa o kito sera katiko ani me bebu katiko na pakana nanungo na kene matai na wellness security na kena na tatango makini nonta mbula pakayang mbeka se pakakina nonta mbula pakayang enda kilabina kana kena mai nonta mbula viti wisuka pakalebu nonta mbula na mbula ni kana falao ena vi kakeda nda vagaruta ka kakana ena tukuilo mana flower na white flower io bunga weekend nda sengani kila na ndrendre sena se sona kai kota taki chiko me weekend na flower ni witi kai ba bulenga sar chiko pakale buir nando bagandinti era reni era raumbe kani bamatala taka wakatito mona tikinongo food nutritionist baka o ni rauni sureti reni mera me waitebe na nomini program mera paka mera wasia na duingo baleta na tapioca sena tapioca flour baka tokai tiko me gluten free ka webu ke sarva kale ena nondambula baka toki eu sasanga na lomini vida na mada sauti mo tora mai sona I vola sena vola ni baka matal ni tata mai virto na ministry ni health sambung dendre saranga usa mbuta baka bola virtou se semberti ko niya tambaka mai I'll give them the benefit of the doubt there io na non roto baka sala mai na National Nutritionist Center ibiti varita kasartunga na lebunika sa lenga tiko kina nonda na nambulani leoni tamate ibiti ndua ko embasi kasar tiko baka lebu na ka boto kai tiko na iron deficiency sena anemia kongo ndarede tiko ni non roto baka matala huir na kenandau na ni yado weekend na iron deficiency evita na kaira ni tarikanda yun to na ka wakatamba kinto na kakana na bima tanggal kakana nda wakaita vita ikanda na processed food bebu ke saka chuko na kana tarova na iron na nondombulai come yado kina me lenga chuko weekend na sona matanggal nutrition bango nondombula kale bebu ke sara chuko na kana lenga na nonda mbula wakayango bunga weekend ibiti senda kita kama tua sartunga na non on topa kai tevite kanta na kana na bi matangalika ko matangalika kana senga di bebu ke vakayango non tambula kito sini kai tikuike me samai tarobi na kana na mandre vakawiti na orto na bingarabi na tambani mandre vakawiti na tosonga na non to bingarabi na kanga kito na kateviti mento na alternative me chico talent don do talent na flower non da bonua me rani randingi takana tamata pango okay ausa ngani langa vio ausa na kana witi io langa vio na kana witi ausa rani kana flower ni tabio ya nandingi dingi kitu na kata me tiko ver leni bonua me rani ra pakatulewa ena buku ni dingi ya na karuni baka sama kito kote chico me na songo na ka baka kai chico na financial security sa warai takasaranga maingo kai na kasama ya tunga na COVID-19 doni wasile binononta bulan itu kera warai wana tourism industry na be industry sena be service industry kame walengai kina ena buku ni nona sama ya nonta bon na COVID-19 wa kitu sa avalati kitu sarava katutol me kitu bakanture na songo merani tos na daga ni kana vakayanga taki na tabioka sena be kakana taleso meravuki me wili baka value add vikito ana bunu ke sakito redati na tabioka is good cash flow income ay wur ni labo bina ka weekend ba bimbi weekend na kawitoki na marama na dorbo ngone leo turanga tamatanga kilana titi se kinda babakalila na mbula bakitete era ni tabio wa ka iti raw saranga weekend tamenta bakite bite kenda kina yo na lengongo eu vunga bakabunga birna nonta kora era loma sulira mera bakite bite kirana titi lewe na bakabibi na tabioka era ngali bakadala na non rabiwa sake batagira era chugo na tambani de market dona marama ngiri umay nasa sabagara baka pinipin nakatakas ka tumo kwa na marama ko na nona sare dan yorona luben
tangan rosa tiku avala tirau tale non rosa le suba tale na titi proto vangele chuko mai tele le wasia chuko na maramongo dona ngau nambala non rotiti baka bina kasartunga me orona doropongo te baka bina kasartunga ngain doni makasaranga mai na doni makamai na Winston na Cyclone Winston ni valeng kasaranga non rotuite na yang baki oya baka matia saranga na lonrau non roingu non robeleititi ka baka bini bina kata kasar chunga kinoko na ni tu santuri mo balati kitu sianga ni baka ture ndoni tostosongo membaletanga na kiana me havasta kina tavioka me kani roka sava expo kitu reda tale chukan dona puno na kiana viso ta kina tavioka me falao balatana dinongo na falao na tavioka sem kiana balawu baka na batoka na luminingel le adava sar me kanrala e rau chunga ni bangatai me falawa rau ni kitu bulia me falawa kia baka me le adava mandanga me sale lolo mai na fermentation ngai winaka dake sar balata na fermentation e buke sar ki na quality ni falawa wa sa kia baka me ngai sa lako tuku mandanga ko na biwo saki na so na biasa na mai na tasiri tele bukora sotava na ndrendreni walu senga yavo sar chunga ngonongo sa varita ka chunga mai non ranga ngandre ira na ngono tava kito na dolaba kina na ngangi ni tavio ka me sar ture ni kota da ke mai na non to sa vaka me vaka bure vivong kiti vaka lebu saranga bira ni rasa ni loma lenga taka ke le viso mantanganan raki ke sa tuve na katoka na tavio ka sarang ni tabu men tavio me kito vanga taka sa chuku sarango na ni tutu mena loma ni katul ni madau ni volo Februari ngo me $100 ni to nangangi ni tavioka me sa te go na miling ni tavioka me kito sala ke te go weir na uir sale ni songo tiko rapon tarekitaki sara ni rakota saka chuku mena tavioka nanga kito nanga baka matala taka baka malo weir na leni bonua na katulungan ni baka sama via kota chuku mai na tambana ni food security au sa wasia na wellness security pulo bakayango au sa wasia na financial security ana guru ni lavo na kana tango mai kana pulo bakai lavo kabaka kina ngona food security santa ronga ta chuku na kasa mai ala tungo na bonu na tisiasa ralako mer na bimatentu besei guru-gura era bitoko ni mai ia non rabito ko ni mai rakota chunga me na ken rakakana me mai wasi bisi biti virna vulu vir tamata era sotava na lenga na baka sama ngai tu ko viki tongo baka tava ke sati ku raw na storage ni tavio kana flower me maru sakati kerang ke ya ke mani ya talaba ko ndona lenga ibiti ena te ku ena andana dunia ndana bukin dunia chunga na lenga ni dagila ba sa ti na bola na lenga chunga nda sianga ni baka rau baka vina ka menda rani tango magikenda ni sember ni ado na lenga ke tonge kota chunga mena tamba ni food security ngo e bebu ke saranga na baka nanungo na kana sa visu ta ke chunga tabio ka me flow tango maki marrui tango na ke ado ke na lenga ngo vi ke moni na tiko mai valain ke ni vi to ke ni mai virana le ni vono virna vio ka ni viti ni sa otanga me na kani flow mer ni diliva vira na VCVT. Wira na vi matin tutai ni ratungo sare ni ra voli nga vi non ta falaw na ta kai vici. Ni basko ini vira na leni bono VCVT era sotava na lenga. Wana baka sama din tangay rita sakatiko na non tambul ni bibu ke tiko ngai linganda. Kanda rita baka tito bana non tabibu ke na bukan lalango. Enangan revisara na matangali rei vakayawango me buki kenda me sotabi ke nonda bulo vakayango sotabi ke nonda bulo vakayalo katango magi ke nonda bulo ni kakana ibici candena sa totoo saranga pinaka bakali bukai sa matata bako binaka na beka ni ba madala takmaya na wellness security financial security but kena food security kena baka sa mengol me bikim ni kena yaftal mi gonto talena dangilamba may muri bunga na ngunay ba ka ni ba madal takmianta ba revital chiko bena botel ni bimatin tu merbi buke maiya
na vika sa rongo chungo na nomdo itubutuba sa tiko na bakanana no menda sa rede saranga na vika ngai tiko baka boli tikenda menda sa rede talanga ngoni sala dava mata menda daka patekina menda vivu kei saranga baka tiken sa rongo binakandin totoko baka siya may kai ia memba leta na itukutuku ni tabutu chikumengo kai memba leta na ingangi ni balau roninto manda na nomuni baka madal na tikinea. Okay. Na nangagi ni falau sa andapo to may tuloy suwa na nito sasanga na ito stosongo na nito land use plan kito sa taka chiku baka yalumatu talaga na nito vivosa ke batikiro to na sona mata mene TLTB non to vito koniti ko na baka nanam ni nonra baka itay mer na lini puno nonra baka itay bita kamay na nonra na kena pakatagi non rangele na buku ni tapioca yo na valingangin ko ni falau ko may dole suba sa wala ka to kaniyang bakiro na kena sa antabo to kay kya sa metomanati ko na itostosong ko kito na numa me kito na tayo takana ko veira ertiko maliu ni 50 mile radius ni idolisu kani malambala na sana o reawa o nitasirio televu arani kito teka burau kia mena nonra vebu kina na nito vitoko ni veira kina nonra vitoko ni vekito na iya na itostosongo na flow milgo esara ni taura toka sara ni gangia toka sibia toka cinatani na falawa cinatani tapioca bosata cinatani tapioca ena visinga me buke kito tiko na nitong gangia tiko na itostosongo iya na nitong rete tiko na kana itubutuba me viso me falawa na ratio toka vakango vana kilo tapioca na reni rawata mai endona kilo falawa tapioca iyo andata sangai rete baleta na ena vukuni wai na water content toka vana tapioca mani vakakina na kena itubutuba si sakitu vaka sama takati ko na lenitimi na orto na tambanan karapuchi ko na nito operations merto rede kena visa la tale da reso tu rani vakayanga takakina na wai kwe to maniti ko lom sa kito rede chiko mai sa lako chiko sona vital no sona pakasala lako chiko me vikito ni erani bakabureki na sudu kasaba mil iyo sa kito rede chiko na biasa na kena vakayanga takisaranga vakamatay leilay sa sanga ni falawa so wotia sana kito rika vana starch wotia na starch sana rika kina plywood ni erani vakanga take mai vana tapioca au ngai baka madala takana nunggu madala ni market imuri yo mau varita tiko na buku ni tambana ni to programu ni ngangi ni falawa sa kito reda talecunga na ni to rai me kito vakana mata tiko ni bonulio baleta ubonulio iyo sa kena bosan dinanga ubonulio Dia sa ina lebu ninggel toko mena bonoya senga saratunga ni vakayanga taki sa kito na budati wana vakanana no kya vakatu nangaravi mbua rakaunrovi mbua madua tapaka vinaka enayanga ngami kito vakantamberen dona ngangi ni falawa ikia merani vingaravi kia meka kotele ni vaka onga chiko veira nando titei mera kota tale chiko mena non tapioca mai bono lebu vondo kitale mai na wanga nge mai sombu tole suba me kito vaka dora sarana vingaravi mai bono lebu asa kito umbuita saka chuka ni to program na loma ni ambakin dongo me kito sana boru vakanta bor kinando na itu me vakanta bor talanga kina mai bono lebu sini golle tabi tali chuka na biasa ibiti na baka sama kito sana ka imposeti ko na leni committee me kito soli baka sama kina baka tititi ko na bi baka nanu kito ndombosia kito ndomboleta le na nito na beka kito mbosia ke
ke senga ni venga niti wata ke na ka membaleta na ndo tite ke to na viso ta na itu. So everything we plan has to be for the benefit of the farmer. Yeah. Mereka di buku tiga mana ni tu, mereka kau ni kita tubangan tu ni tuba me rau tak ngawi kita. Kita talang kita willy tali sunga bakan tu tite, kita nangan reva, me rau tak ikan ta, ena buku ni tos songo. Satu toka. Rong binangan din na nomni pa kumadal kayo iro matanga na barong tiku minggo. Dona kala non rapa kabini binaka tiku mai. Buku ni bimbulongodi kena biba karara matake. Totokan din na nomu baka madal takmayan na kena dalam peka na usada buto chumia na innovation dari talchingan the byproducts da talita kana kau ni mamadal takmaya eleutal na kairo ni baka ngatek me kakun ni lusi mbeka seme siang ni baka ngatek na bekai baka ngatek me bena tabioka sanga indon din na kau yang na kaungo baka samtak matanga kaya wa susunga medolo isuba turang tamango kitondo tia baka libu na tabioka ya na vital nongo kira baka raw na nindoro vital no ni kuwa biso tak serangana nonggurai bisa kana nonggurai moreda isa ngona nonggurai membeleta na tabioka na ngona use tumba ta kamikina ya ngosa lako mai na rai en dotal ni bakatanga ngendengo iyo satu tok saranga baka wote baka hospital nga nom do sarayani berto no kanda mai ibanolebu ya membeleta nga na nom do sa taka patikirto na TLTB membaleta na ken baka nga takin na non tangele baka toke roni do manda na nomu ni baka madala na tikina ya pinaka at nabuna ke ko talaga mai na kambaleta to na TLTB membaleta ni tabimbi roto tiko kina sa chikuntornan roto lesi era vingarabi na vese korkor na vese matanggali nonra vebu kitiko vera na kana tubai matata na nonra land use plan ena bukuni ve matanggali ngo iyo nangono sa kito sa pakabure kina na pakasama ko sa roto vitar mai ve kito sa teko bucu na nito vitalo na nito ngangandre ngango na sana may viruto na TLTB merto vevo ke sakati ko may viruto na vito ko ni may viruto na matanggali na pakasala ko na matanggali kito na kutanga mo kito na tubutu na pakasama ni business palata na punoya kito reni vevo ke kina na matanggali na be koro no ser na be matabu vale era sa siya mampakang business may na bukuni kana takataki na non rangele kwa na tikinan bimbi saranga baka bimbi tagi tu na tikinan gomba na sana ni market ni tapioca flour ina wakangwe market ramba ilebu okay nda senga nda ke kinda batsunga ngwe viti sa sivia rosa ngabulu kalima namba kena na didi tu na market ni tapioca na bise burubura dari ni wili ketungo na kena tuku mai Afrika na bise burubura na kena sa market takiti ko na tapioca flour dona turanga ko pakan reta kasar cunga pakan lebu na itostosongo i Afrika o Bill Gates ko mandanga bataki ko wakatoka ko na tapioca to be the future of the generations balate ni kacho kon tapioca na baka ni burubura enandona ngau no memori kesa ba sar to irengo non rarai bakaya balata saranga nito banana na songo me kitu te ko tikia ba manda na itu satu ngo matai kito sini kito kai tu na ni rani baka ni buruburo viti iya erau ni vito ko ni kino viti na vingara vingo baka sama taka mantango na market ni tapioca flour sibia to kay 2.56 bilyon na USD na market ni tapioca iburbura na market ni starch iburbura etiko na basa nga bulka 2 bilyon USD ona non rapakan dindi ke pakai labo ersa rate sa katiko mantanga wira na itostos mantanga ni starch na kana toso na starch na industry iburbura
Ni na loma ni vaki na ona na ambaki mengo esa na didi chuka na ona sanga bulu na bilioni USD na market nga ni stats. Sini wilikin na falawa. Yung kito senga iteka bungo na falawa. Yung kita kay baka sama takambo kyo na turmay na kena itugutuko may virto na Reserve Bank of Fiji, sa virto na Ministry of Economics. Doon na rediki na ovite senga saramantangan ni baka itawi tu na market ngo ni falawa i visi burhura. Siya na stats. Na falawa kaya na stats ko iti nonda bunua import te kira nga may nonda bunua. Niyo. Kaya malambala siya nga sarangan to na sende nda siya rawatan nda volleyball tel chiko kenda. Menta kautamay na warna bi company lelevo la lera chiko ko ibiti. Era buliti ko may non stats may India. Na falawa la ko sar chiko may sema chiko may Afrika. Iya na taro mentang kita rongo ata konta sindra ni takabang kinoken. That's the challenge that's with us. Balatana ndare teman dengan runun tolu tin kawalu. Wala kate tolu nan rauna milioni natan ni kasava. Tavuti mai burubura. Harvested worldwide, Iyo. Ono sabul pasende ni tolu nan rauna milioni natania Iyongo, ngerongo 5,5% ni tapioca flour burubura buliet chiko China. Buliet chiko China. Australia, New Zealand, Amerika, Europe renimbiu batama ya sianga ni atova na wili ni tapioca flour buliet chiko China. Iyo, oir na turangan di China era sanga export taka chiko may weekend ako na bi matanggal kay sianga nimbetan na weekend. Pameti kanta chiko. Na levu ni kana na tabang gorin na noodles nda may kanya tu nanda sa wili tu baka kana baka ito na noodles yun nanda panua. Na bi matanggal ka nanda kanya tu may Asia. Onda may na sini nanda kakana yon ta sa may kanya tu yon levu na kakanong ko sa katitukin na wani mateda. Nabi matanggal likim nda terikilatu nakanda bulit tumay. Kabe ibu kesara juga nanda anu baka sama taka juga na baka sama ni wellness strategy. Kanti na to dok. Isa. Nakabalib sara kai ibida na taro ngwali chukumingo. Narambeka ni natarong bekayan. Ya tos cuk matangan na bitalan no oklay be tao beka pakalilay na mona liba na sana be na kangu o ratu chusaya ya babini binaksar cuk bikem ni na siya machikumay binakapakalebu na taro binakapakalebu roningalo binakapakalebu seini na walwalo bakatal nga kinebe Carleni Koroitaiti ina no mundo tarti kumai onong kay problema onong kay semata chikoyani na nonta vitalan noa iyo andana vital no chumatanga menda waraki na wekango o ratu chasay men kay sema mai weekend iyo usara kadibi labo matanga minggo boleh pindah labo? Iya, boleh pindah dokter Tiro, boleh pindah kena vital no. Wow. Le toto kasaran na siya may ngwalitin ko. Tos cuma dengan nonda vital no, medo meninang kay durtal mayo ratu. Tama na mo ni Ray labo na vital no. Iya, korong-korong sarungan nyo, which is yung bakang doon yung babakita, na makita lang ko kay bro. Berarti ko nakati ko nito kumatanggal ya, na balaw, batakin na stache, goeron na product. Isin bakit tabi kinovich. Keman ba rasul kali mene baksa utsundar kada kabtovich. Sangati ungo medurovich bakasam takai. Yang takila cukup satu ngondan ngai kita langani titi mewan buka. Ndo talanga cakave pun se. Ya lele sar. Gona makit bukan mulo. Don robital no. Odoro langame mela langani tos cukup. Betal no bina ko marada. Naka. Iya. Santo nak balik lobo. Muna tarong da virtu na tare. Ang bulo bina kakai. Sale, vos tiau. Kunilya Sangger Richard Stalabengo.
Iya, kunilenga. Nom ni ali bakalilia, durmelo muturang matanggal. Yo, vida na ibakono ba kay bito may loma. Darla to man talenggo. Daraka na ng korong-korong tiko ko pamadal ta chiko ko kay na bekaw ni pamadal ta chiko na sangbul kalima na pagsawot yo biti siyang sarto nga ni William nandun na vital nongo ni ken buli na balaw na kamay na tapioca siya na starch sa doon din na nangon ni bibakan rati bakay tamer may bakaw ni pamadal ta chumay lebungan na import lilay na export kembali na vital no ni economics sana ando na biso libu sarangay na nung tapon mo na vital nongo. Kanji na saranga, tiya na saranga. Pinawakan libu. Iya, totok saranga baka uti. Na video mbeka sana siya kang beka nimbasi ka ini sana ubosa tok mantangayin no saranga na kabimbingan merong men na nando mo munikay sa totok lilibu sar taro chuminggo dongan na taro rin tarongan bikem ni. Donu. Donu binaka. Ema bacar chungan na nanto rubi talon no taro chuminggo indo na turang ronin galo. Tarong chumo ko tikum beka indo na be buke ngan revi na buku ni tete. Siya na kirening gele lisi verto na TLTB. O yan na taro ni Roni. Okay. Santo no binabale bu Roni na natarong ko rin kita sa tomana chuko na bibasa kaya patikin endo verto na mata man na TLTB. Na matala ni bibasa kin ko nang kay bakan de white ko ni na nito Facebook page na Tapioca Growers Association. Me baka matatataki ko nang bimbi me lako me na ibola ni baka matala me virto me kapo ni kito baka matala na nito nanuma. Isa. Don binak. Sorry taro binak saraya. Binak Roni klan sana som binak nom ni taro ratu totok baka uti na solitara. Ken karuangan ko maybe say ni na walwalo. Taro chunga mayo say ni membaleta nga na isaw ni Beiboli. Siya na isaw ni Tapioca Mbeka. Na kenavoli na Tapioca. Tikong Mbeka na baka nga takachunga ko na was baka peritanya na competition na buku tali ni voli ni sotal na kakanan din na tali so. May baka ndare na vital nongo belet chunga na Tapioca. Tiko tali sotal Mbeka na kakanan din na tadukilani. Ready ba nga tayo na market Iyo, ayan na nataro. Okay. Iyo na market ni Tapioca kito tayo buta kana na ilalakang ko mitiga buwan na Tapioca baleta na Tapioca sa matatabi na katiko na itostos na ibisi burbura na global trend ni biboli ni Tapioca. Nabi boli talenga nabi kakana talen so me pakan na wuto na kumala na bikataleso tu sa ndasando pakai tebite kenda kina ubang bauta nang kaya to may bikito na nangono kito sa pakan data kana intapon-tapon ni Tapioca sana raw ni kito rikakina me kito garap talenga na sana palata na wuto bakto kay tikumantanga me superfood ndo virto na kambani ni export eviti ano sinitabutan na ganarto artu vareta katiko bikito ke baka levu mantanga na export ni uto era ni orto pasumbura na roka sapa mantanga me bondo kina na uto balata na kana ngandrevi may na market yo no baka samongona au vareta katiko na levu di kakana binaka na bikakede non tabunua kakana warasa itu toka na non baka matala kede urna kenan daw non rando reida na bi matanggali kakana ite bagi vita na maoli na jinja na quality ni kakana ite bagi non tabunua samba utiko binaka na lenga ngango na consistency ni supply
Right. Lo malang kata gitu kina na tikina ya. Yo vida pata na ulumbale ni kana sanga ni tomani pa bina kana bingarabi ando bira na non rasini ngarabi pa bina kamandanga oira nando tite. Dom. Aida. Ya na buno kito na nito itostosongo na revotu ni tostosongo kobuta bina kasarchunga na bibo sakikedengo mengarabi baka bina ka oir nando tite. Ya wili talsuga keno kito bate kito ndo tite talsuga. Kito ngandra ba ke na taka baka bina ka ibe yau ena ngandra betala me taka baka bina ka virtal na wekang utale sora tite. Kona baka sama ngone ane kito bakan reta ka chukona rengo. Ni sa tora matu oir nando tite na non rangarabi na bukuni tostosongo. Sini lenga na tite. Siang di lenga au bambo tana siang di lenga na tostos ni vingara vini titi keto reda sar cukumantanga na ngaunongo na kena lako cukuna vital no mempaleta na falawa na non retaro oira na lini punua ser na do titi era taronga tu na tarongo e vida na kilo kona tarongo e pakai endona taro endona ngaune ay wala kat sarto nga bitu 50% na lebu di taro la ko mai taro ko chuko mai na vida na kilo siya tali taro kita endona ka sangay na nito wakasama na nito na tubu chuko bekito mekito buke mantale ni bono ko mandiri wakasama ta kana sana baka ilabo reda manta baka tambakin tuan na bimbi non tangkara na marketingo da sator matu na itostosongo na marketing nila wa nangai muringa mai keto ya na bono keto tuba chukonto ni tubango ni songo ni ndo mai lewena na songo me so mananona membership na rosanga bulukan dola rosanga bulukan dola entona tamata ya me nona idau so saratar tu me ada me kitu sume kina rusa bulan nantolong guri ki me manto ko sini pakai labot tu yo ya sarangona na matanggali rai kitu ngandra me kitu baru sapa na nontam bulan di bakasama baletana ninta bakasama tu na bakasama gingo se ni kenda sa nta foto katungan nontam bulan ni sa senga nganai labo sa sini dona karan itaka asantona bunua ndre saranga tiko kinikia iyo atana tamate ya sena isongo ya na sianga ni lansika takemei na sianga ni rauni be mboli ko me reida tale ko me reida baka bolu buliti ko na daba tale erani takaba me rani baka bureki na nona itostoso kito ko to chiko mai na baka nana nungo na isongo me buki ko na itostoso ngo iya na responsibility ni tostoso ngo me nona chuma na turando titi se ko na maramandu titi me kakua nimbula bakararabi sa woti na ngona nimbula bakararabi the spirit of dependency en non tapano sarui rambo ile sarangai bakatomana tu na rambula bakam bisnis menta mbula tu ngani bakararabi me sa semper nintono ngona menta rei tapango ndona mata timini rakabi mera banga responsa nga bakaira mera tutak nga me vanon rei labonite mera tutak na vito ke non mbula pakai labo na mbula ningito sapa kara itu nga oira na bim business lele me sponsor kie baleta ngona ya baleta ninda mbula na bakasama ni mbula pakararabia sali besukutu na non tamona sa anda bakatarong atu na taro dala anda bakatarong atu menta tarong atu vida na kilongo ya na taro dala na taro menta tarong ngo na itostos ngo na bukia na nungu baka nana no se bukia na nungu na reibo tu tingo na nito reibo tu baka matabu vale se baka toka se baka matanggali merani kitoso ikito kina kerani somo baka yo na tarong roiko sa osakala osarchukan do na kalau bina balato na nito itostos ngo engandra basara na matanggali vewa kani baka ko ya but na nito itabi kito me kitong garab na makete me kito baka binakataka na makete baka kito baka tumbura na makete merani baka buno baka levo na titi kaya na makete na mate na wala ni titi na nonta bulsa sa ayado tumatanga kina erunga na pasyente nga ni makete ni roka sa bala ko tikongo
sa sama ya sa ba matenga era orang apa ko mole war katonga na makete ndang kai bisa isauti ko ikia me bilu tu kichu na tina sende lima na sende rosa na sende tapi bo sakit chunga na sende na itosto songo ngandre bisaranga werna kawitoke ngandre bisaranga menta viso takasara non taparo ni rei wiki tongo na kana taya vungo na itosto songo kito sa lesi atiko $500 dona tani $500 dona tani ngona kan itu ni bakasama ngo yanda rei da manda na suka da erna lewe biti o erna tokeningele bakai tebe tikira na suka ini be mai bakata like ni ke na tubu ni matentu na tosonga no tostoso no tuta kana suka yo reda mantanga pakawala kana pakasama ngo na suka ngono mantanga ngo wal $5 dona tani ban bale na nona itaibi no mbuno tiko endona turanga pakai taibi tiki koichi na suka ya na kai rawata chiko kwa $5 na tabioka ko kito boli takatiko ni go na baka nana no menda bibo saki na tani ko na bibo saki na kilo vivo sake na tani $500 dona tani na kini baka bure labo binaka sarabi kwana tokeningele me baka lebu taka kwa no ite right na dona hektia ve wole kata toka 2.5 mbeka se 2.5 na eka 2.5 na dona hektia rani rawata wana dona tamata baka tauti ko nangele baka taibite ko chukina erani tolu sanga bulu na tani rawati kena mendo na hektea eu baka ite ko mai ngau mai weso mo ngau na mai na dona ronan raunaya ka o lisi tu mai ngau ronan raunaya ka na dona hektea ni tabioka au rawati ko mai kina bola kat sartu ngai wasanga bulu na tani $2 yung kay baka sama takamanda ni na lebuning gele tingwe nanda panua mengay tosea na turanga toking go me tosea no ititi baba pinaka na tuba wasya ngona wasya sana soliva na tabioka kasanto na ilabo pinaka sara ni turuti ko na veibula kaya ni bakan taparo ko na no tubu ya me tata musuki chuka na veibula santo na ilabo pinaka turuti ko na mata buvales ya na leoni matangali ana itostosongo na kailang kataka chuko na dutite na makete yana ni tulang o kito na sokosongo ke taka na vukunra na dutite na makete kito tuwa kena vivo sakite ka yana ito itaibe na toni bingarabi na songosongo me kito taka mai merani toswe kena na itostosongo iyo sianga ni kito bakambimbi takati ko na bakaburi labo may pana ite kito bakambimbi takatali chunga na kiana tango maki kiana marroi na bakayanga taki ningele me kako ni bakayanga taki tunga baka vitalia na buna kito vitar bola kasar tunga virtu na SPC orto na SPC chugo non tu tampana na Pacific Organic and Ethical Trade Community POETCA na non roto itai virtu na kena bakang bimbita kena garabi na ite organically organic agriculture mer tango makikina na ecosystem me marukina na ngele mer ni bakabure tu ngame na ngele na ibua binaka keni bal kona minta baka sama taka na ite ni suka ena nonta benua asa baka embaki mai no suka dia nasarana baka sama taka mantanga na uir na daw ditik ko mer baka ditik mer reda mai na tawa na chemical content sa tunggo na suka baka tawa na kena bibu ke pana nei te tales o ke banga tek nangele kosa ko banga tek tunggo na suka kona matanggali tarre men tataring kenta yongo kito ngandra bibu sa kitiko patekir sember matanga dito na kay tebaki Tunggu nangan na turangan ni Chava no nganji ni sabu-sabu. Sare tu ko na lebu ni paragras.
Iya. Taruh saro kona turang di Java ni bi kona turin sab you export paragraphs. Sa walolo masara bi kanta beto bi kanta tano bosa ba ya. Saya nggak Walolo tahu. masara ke. Ini binaktak serangan anong ni pamadalaya kai matis itu kunya na the changing of our mindset and doon di na serangan na bosta bimbi weekend na barong cuma weekend na itu ke me visa serangan na nontaray belata na nontaray may ni kilo kena nontaray ni 5 sente na 10 sente sa kena ngan rem serangan ko mesa visa na visa tayo na bosta na pakai ngatakay may na kilo kina time may na sente kina undol se milyon o kaya sabi so sa nga nontaray kay iyo ko sarangan ko sarangan ko kona paro ni baka sama ninta sa te kumbolikan tan ena matanggali reya o ni bosot mo dabuta ka kona italan no may sabu ya angge may bana turangan ni lobo may ngau non tau wala ta kami italan so yo na tostos ngona ya engan revit juga na matanggali visa uni baka sama menta toman yo kito na songo ko ena tabio ko Growers Association kito senga ni yana kata mera laku nga mo ran titi mera may bolita kanon rete kito ngandra mera leni shareholder talanga ni tostos ngo enang gaya do may nakenanga una semper ni kenanga nongo ena lo meniamba kin me kito nang gaya suliendo no option to shares we ran titi kaya pakai rasyakan raw ni ra vito ko ni bakai labo ena itostoso era ni ra vito ko ni mera tikiwa done wasini non rete me nonra me soma na nonra ses wana company ngan rebi saranga weekend menda reita pakarembe ile mbata na kakito reita tiko ni sa soli may bir nandu titi mera leoni vakasies na lomi ni lago ya sana ko buta ke saratunga ke na value chain go sana senga ni ado na famgi ke total na company may volia na no mutavioka na no mro vivo saki ena ado chukunga na famgi ro na vivo saki chukunga vaka kilo balta na dava mbato ko e vele wachi ko na value chain me le ado sar na market na ni to reo kitungo me kito ngandre na vivo saki ngo me kuni ado nga ena famgi me kovuta saranga na value chain ne ado sar na ngona le tau na falau me sala ko ni burubura se rau nganyo tori labo maikina ena huku ni nomini pakai teviteki ko me shareholder ni tostosungo na matanggali reiva ngan revi sarchunga veki anda ni tostosungo iyo ena tuna taro na tamata erna vakatitinga taka kunilanga taka kyo vakatitinga chungor iyo tomana chungori no vakatitinga nangaingain ko na enangainga merani webuke weekenda mendarani sarava balata ele weekenda dangan rava mendari da saran dangai bakam bauta dina na itostos ngo no taka juga na pakasamo bakam bauta manda bakam bauta raw onangai rida na itostos dina kan dina saranga mantatakap man indona kae mo tiba kana no munggele biso ta kana no murai andona ka urit ngango kay na mind shift na mindset shift me baka mo pamataltak chumya from subsistence to commercial me na vital no la ko chungo sana ndona biso liu sana de lo mea siapa ta bakay me na rambay liu me rambay liu kuni lenga takana market na market baka tautunga weekenda kela na kai tiba ke no tabonua kan tanda beda tu ni naka mai viti iviti bura ken ko nakala ko mai viti era kawitaka sale ya matanga me volte kita na wai dapa kasama na saranga kasabulte kro na wai kaji no di tan ratu me ngele volita ki bura na wai gongera ke me ko tatalur na pakasama na balai mer mai bakatanga wakaya nga takatali na nonda iya umera volita kay balay. Amen. It's time now menda tuta ka ukenda. David to konitaka, David to ringataka. Na lako ngo sini lako raw. Ngan rib na turangan na marama durbo ngwanelawa.
me tutaka na alo ni bakamboto ngo mata ko na kala ni bakamboto kita baka samata kana tostos ni imports na kapato kay na flour na starch ibiti vole ni si vieto non roto I volo tu mata na arbia be bare taka chiko mata ngai ni chin karua pondion milioni na imports go vanga taki chiko na be ambaki mer boli chiko mai na bi kakana iso sanjin na chin karon na milioni andon sara ni chiko lomani no ni kasawa na tavioka gross menda bi sara okenda sara bi osi sara ngabi kenda na ituki yo bawili katal chungo kai na virto na Food and Agriculture Organization na FAO me bakana bitalo ondo da kabatik ko na nung song na Tapioca Growers Association do sa red sarangame na be kaya da chuko na buru todo ko red chungo neo Nigeria matin tu lebu tundo na buru na non baka nga taka chuko ko na kena gangi na Tapioca sambo bi bakong getindin anda geridon ko na kerto na bi matin tu me Afrika erto luta kasar chunga ni bakrite kilebu ni milioni na dautite siang tali ni donan rau sendonon do le boleh sar chunga go rote ni milioni na dautite mai Nigeria erte sar chunga na Tapioca na ngunung reda manda da reda na vakasama go mai Afrika yo oira na orto na efi orto talanga orto varita katiko mena itu na wili ni kai teba ke mai Afrika na continent sinyo Nigeria na continent to Afrika na wili kobuta Afrika na 2.1 bilioni na wili ni kai Afrika i burbur mana 2.1 na average ni Tapioca era kanitiko etoka na ono sangapul kabitu na kg annually non rendo kania 67 kg annually oviti si betoka na wal sangapul wal sangapul kg annually na wili nda torch na wili biti na si via wallon raw nondol so the average intake oken na lebuni kanta konda sandao matantao katatunga na Tapioca menda kana walenga kasi sember ni rei da bakatitombu me pure ni labu lebu weekenda me bukeke na nonda tostoso keto na neto rating go na industry go me ado me na loma ni ngona lega go na loma ni chin kali me ambaki go se loma ni chin ambaki mesa ado bana $2 bilioni non dollar ni industry go ana ni toro mesivia saranga ni na Sarvanua mesivia na Sarvanua bateki ko ndona leakage factor lebu mantanga itigo kia na wasi la mantanga 5 kapana pasende elako tiko mantanga ivalangi yo ngo na Tapioca ngo davitalo chunga na Tapioca it has the potential to be a $1 billion industry in 10 to 15 years kito na songo kito sa mboli kito juga ndundo me kito tosiana kango bisember ni tinembaki me sareni kindabo moy witi na matangali wili lebungo pakailawo na buko na tena saranga isa kayo mtango bakasam takachiko na kena tena ni dorbitalo chiko bakasam sarbo kambalo membaleta na yangon ni dakila na yangon torto kay tol seba selima na yambaki yana Tapioca indoto ka nangone lelai mena tini kinatin corona bula weekend na ni mena bitu na bula reza weekend na susmay na may ngawya sa tabusar chiko mena bitu na bula reza kimbal weekend me santayan rasa nga kay okay na bakang gele chiko menda titi bakale ko na movi menda sa taka bata menda sa solen na nonda bitu ko ni weekend do nom di sogo na nom do viva kayan rati weekend na ngunong ko au kera saranga baka bimbi au sak baka masu saranga me kuna ndakuni baka osota se na nonda vitalano na bidana kilongo mbalete na kasa mai baka buna tu na market eviti na non rasa vila rui takatu na market na be middleman na be vivo sakini ni sende
Ontangge may basic itu kanta. Ke 5,5 sente Kongo dari kabi ko ona 10. Ke cukup talibit 10 dari kabi ko 5,5 sente. Na sangkai bilaru ite gitu non tangona. Yonta segini kila non ta vito se akiti ko ya non ta bangkara cukup non ta makete. Salah ko cukup na ilaw. Di nasarana. Nyorto bimbiu mantanga may dona kirya may rame la ko may no sorry si suba. Sangkai sar cukup manta may na ilaw. Saya pala sar cukup na ilaw ya. Kaya kung menta kinta pa ni tos-tosong menta rita pa kamatua. Ni songko-songko siya nga ni sini baliti kitunga. Na songko-songko ya kaya budi nungo baliti kianta keda saranga. Engan revi saranga menta vito ko ni saranga kina enay tos-tosong. Matay ni kamo ni dakaba. Uwir na biyoka ni raba ronti ko may. Ni voto kamay, ni tong kamay na ibola ni membership. Ni soma mai no muni rosa nga bulu nantola. Kaku ni bakan jinji takat juga na rosa ulan tolong gue servis ulim. Na wembong yang takkan itu kumanta kai tol na tanga yang kone asasi vi juga rosa nga bulu nantola. Wembong. Ngo so ngani no muni nonda membership ngo. Mentar ni bagarita kamai nyukenda ndo bata na itos-tosongo. Dovat ni tos-tosong. To nang kay sulit talaga may bikito na yalundi may kito tuta ka na ilaw-lango. Kito sa kanila sukay muri na ilaw-lango. Kito nganrap may kito pakatabar saranga baka binaka. Nungguwa ka ni nakatalang obibarita ka ni atsuko kito na letin kabango na nito bakay tayo. Iyon doon ay wasilew ni tamata. Kora bito ko ni may bikito. Sarat nurawan. Uira na tax law, zera na ngoni toki ra tax law, zera ngoni toki ra corporate lawyers. Era uira na bitamba na taliso. Era sulit cukup menon ra bakasam. Era bito ko ni cukup mera buki anak na tuway bakabina kana structure ni tos-tosongo. Balata na ngona sa ni san tapondo na tos-tosongo ni san dola na market. Nangono go se songo ta cukup nakalo na market na buki ni COVID. Kito ba vini nakasaranga ba nakalo. Nono Suleman na COVID non da panua. Baleta me taro tungo na makete. Sinre ni doi burubura. Era ni taka ato ba makete. Me taro tungo me kito tubara. Kito reisar tunga ba kambote. Yo na rei ba kambotongo. Ang abikian ta menta taka rago. Ni se ta songo tungo na makete. Da tubara na kena tuba. Paro taka na nontang gele. Baka dor na bibo saki. Bieloni. Bito ko ni baka matanggali pelo manita kana bibo saki ni ningarabi ni ninggele malanda bata nangona sa tandola na market o kanda sa tu baka rausar to ngamen ta tingom na market ti nasaranga saka sa totokan din na nomuni baka madalele bra babi ni binaka chukumen go na ipolo mata ndo na turanga nganin kung go bitar sar chukumen ba Filipe turanga pamadal tak chukumen go na nona ronga tu chukuna bital longo sana biso tako ko na nona tin karua na eka ni nona longando me sa biso tako ko me tekin na tabiok. Sando na iya bata ni sakilaw ko ni donang ngonong balabu kai ada kata to ko donang ngonong balabu nona bulan ni kata to ko ya engineer lebu to ko ni Fiji Sugar Corporation. Iya, to kulo binaka believe mo mobili may ba. Kulo binaka mo mobili. Iya, isa sa torre gorto ni sa na ipamadalo ni dabuto minggo na so ni suka sa sauda sa dadol me sa dabiso ta kan nandaray me bakaw ni tungchuk me ay na mindset shift me sa da tekabu me da reda ya ni nabital na bonua ero ni dariki na me kota may na kaya nga na kenatiba kinanatangge sa tu serangan ko don kenisong ko membaletan na kenatiba kinatebyo totoo ba kawuchi nakabakaliw Dotala na maramang ko Carlene iyo pinakabali mo mobili na pamatala chuk memba o Carlene tar chuk mo ko membaleta na biofuel se na biogas pamataltak chungko kami ang paleto na renewable energy sa totoo kasar na nakaw ni pamataltak miya na buko ni nunutubing garabin na SPC patakin na organic farming nabika kaya tarong chukang boko ratal nga nindo dakaban na bioproducts ni inganggi ni tapioca na buko ni biofuel na
na mbaki ronondolu kavitu saya ronondolu kawalu budini kenan dona pakasama ni biofuel me bangatai kina bana tapioca me bangatai kina tapioca yo na lenga ngani non roto tostos na ngauna ya ni sianga ni budini mai na pakasama ya me matai ni kamedaka arto sianga ni pakasama takatiko na food security na ngauna ya to sini kawai takambalatan na matanggali wili ko to wana buta juga na ngauna ya evesi vita toka limanan raw na undolo na tani me bebu ke pana kena taibuta kena kani biofuel mai na tapioca iyo na ngai senga ni lebo na vitoko ni na raya baka bibi mantanga birto na UN balatan ni senga di baka sama takichiko na food security na barang kai kani orna leni banua na tarongela ko mai ya baka masianga baka ikwa iyo ngona itostosondo nungo tu teka bu na kakana na kena tango mai kina kakana na falawa na kena bangat kena starch ngona itostosondo nu menda baka to rena buku di byproducts ngai kena imuritu ni na biofuel bata na ngona ta salia do bakina na kena taka kena biofuel santa bo bina ka tuku iviti endo nai teilebu karena ni veto manikina pana matanggali byproduct waktu kai juga na biofuel iyo santang gareni to manelio yo na tar na soni taro nga leka vi wana maramaya it's possible nothing is impossible but we start first with food na kena tango mai kena kakana liu mantana kai liu ngai murene na kai Eraningai semati mai mure. Enangai ava ngamai na kena ngauna Enangai ava ngamai na kena ngauna. Sa totoko mau tisa sa rong vina kana nomuni pamadala nunggueka. Ia membalete vira na wakarong chukumai. Ya buku membalete na tokini gel vira do tite. Damanda na nomuni pakasal vira kwara barong chukumai ni kwa. Nakabakalev na kangu. Na yung sala libo nga ngo be o na be bakan reta ka menda be buke saranga na nonta sasanga menda buli da wata na ilakola kongo ko ni ilakola ko po talitsunga be kito na nito talabat ko na itosto songo kambole ira saratsugo na kenan daw sa lebu sarana buli sa may pakader nonta puno ir na kenan daw era buli da may wese burbura era lako na kenan buli era tigungo nonta banua era tikong gua nanta bonua ya usa kira-kira sakat juga ni gua na bukun reto na komiti ubi kemoni sa oni buli tamai oni bakore mai kina ena kena tanggo mai kena bakabure so na pakasama ni agro marketing na agro focus ni soli kemoni mai na ilaulakong ko ni soli bakasama mai ni talebi kito mai ni menda mai sota bata menda mai vivo sa kita kan bato o kito keda na matalalau chukungo kito fama walenga na ni to experience kede mai na corporate business environment yo wir na kenan daw kito ngandre pa saranga pa kaliw wiki mo ningo remonin durmai ni kwatal ni marore tali chuko na kila chukongori engandre bi me kila ubiti menda vivo sa ita kana kila angori na bulingori na sanangay mayangan dina ena matanggali lako ngo mereni buki kito kina me kana wakatite wakatotolo na itosto songo na kini karuan nga ni kau au ngandra pa mau vareta ka chiko bekan ta usa na kana bimbi ni nonda teba kana yalo ni bialoni ni bitoko ni kapunin to pakataranelo na me visiti kwa na yalo ni kodo palta yang gondo na visu lebu do visu kenta bakalebu ni sambasi kamay na bitala no nilabo nda sando baka bimbi takatunga na ilabo ngo sini to kuni kawi takamanta bakalele na kana raw me bakailabo na ilabo na muringa mai me tunde sartunga na nonda vitoko ni taka na rengo mera raunin dona ka ratomano wira na luvenda sa muriti ko mai kane wasilebu ni ngone ra muriti mengo era senga sartunga ni dona ka etu veira mera rani rakota ni na non rambula
Kinde sarale toso non robulo pakawati me sarva valuweni. Sa chuko saranga weekend to nangonongo. Weekend saranga ndambula sarchunga nangonongo. The responsibility is ours now. And non da tutaka na matangali reivango da via lonitaka. Kendo ungendre tu na vio sake baka matangali eliu balata nan duin ni ko ulu moto vio to na tambangone se nan duin kune ena kenro malio ni vio kani baka matangali. O kere sakati ko wikemundi. Ni beso takanal ni nda via loni bata na koko ni tosongo se na kani bure ni viva kalonga taki ni tosongo e sanga ni chuko viro to na Tapioca Growers Association e chuko andundu nga weekend our success is not in the association, our success is in ourselves. Da kota mai na yaloya na loma ni songo e kalonga taki na songo na kalonga kito na leo tin kapa wata ke rasa mai lewa na chuko na tosongo sara mai member tingo sa siviongo e runan ra won sanga bulu ka sar lewa na tiko ne la ngo sara bola tonga mai non re bola sa mure sar chuko mai non ra sonika era sa vakam bauta sar chunga na tosongo balata na ka kito sa vakan reta ka chuko virango. The future is not in our hands. O kito na songo. The future is in your hands. Ni san donu nga mai na lomo donu mana no varo ni rai. Mai tosto ni songo lewan na tadi na bono rania doba kina. Na rai tiku kina en ilago. Iya kai membela tengah na kona rosang bulan dola weekend na bia durian na lom ni songo na rosang bulan dola ngo baka ni mami subscription se sana daw sarchunga na share ni songo. Saya nga na rosang bulan nan dola to nembaki na wilikina na nomu one time entry fee ngo bakalaw na bakalaw ni an association $10 na num entry fee one time. Na karoni $10 na num annual fee. Kani bale ni ko sa lewe na chuko na songo na mbaki wo o sa mga $10, right? Sa mga $10. $10 sa bide vambe kana chimbini tapa ko sa bide. Iya kai vera na via bakaleo fomu yani ke bakarbia durian na songo era bakataba mera bakaleo fomu ke memne chuka ni valangi se ver talanga na chuka ni biti ndono mo bakasalikya na bakalebu yana buna kito sa ungeti kenda sara chuka ndabang ta bakalebu na social media kabina kenda banga takandong na social media na bakara rota kana nonta pakadora na vika pakambibinda ena lomani ngauna ni covid gonda ndui tutu na vamvi matapu vale ko tumai balai ko tumai viti iviti mantango na iwili ni tamata iviti sara baka smartphone le talena wasini pasifika ko buti bata yana levuni tamata sara tura wir na ka sara saungiti na mera baka yanga takana non smartphone mera access takana na itukutuku membaleta na Tapioca Growers. And Tapioca Growers Association Facebook page sa tiko rao kina ni TikTok na like wana ni tonga na like and a Facebook page na Tapioca Growers Association. O tiyan ngay rede lo man na online membership form. Ni pakalewe na ngay kia ni click ta na send sa ayat talme wikito. Na kaya na baka madala ni payment details sa baka madala tal chunga kina form raw me bikim do me valang ranin lebu sa irelewe bitima tanga lebu sa raka to chiko mai na M-Pesa se virto na Paycash wana Digicel chiko non to online payment na Digicel ro ni bang takaya na Digicel ke sianga ke senrenre chunga vi so ro ni bang takana TMO sa chiko talengana nito isale was sotio sara chuko talana nito account number and a BSP account ni was ata unanga imbita taleni and Facebook page mo baka matata taka chuka totoka ya na sala round dundo vir mera baka lewa na may non reform kara
koira ndrendre cukup bira bakan bibi bira ibiti sa kito bibong kito cunga bira sa boleh kasar cukup ni bakatabarin na itu betul membalatan itu bali bola-bola nangau na sa matata na bali bola-bola kito sa nangkay bakan dia tak cukup ni bira na wekanta sandina isa toto kasar nga kerbi buso cunga bikem ni na warong ti kumay ni siya ni may lori roti ko na yalo na turang wekango roti saya o klase cungbak nga nan rakiudu cungbak na ninto o sana baka may reo kay siya cungbak ni Lorena nan doro yalo kerbi buso cunga dili warong ti kumay iya iya toto kasar toto kana bisa may ngwali cungbay ni kuwa bayira na lebu sarara taro cuma ya lebu ngana baka binibinak lebu cuma baka binibinak me baka na nomni me ngwale mani ko una numati ko kai ngo sang wala ngani matenga ni dormi vital no klan na lebu tale na no tongo ni vital no rodin total mbek na bulo mengo se bulo romingo ke baka ti ko na nomni ngande moni ngole tal mai me mendo tal no to vital no ketu satu bakarau muni ngole talmai memang total nanum ni bakmadala muni somutal ngana non retaro na bakarong ti kumai iya yo vombo terani nangau na sa ndola kina na mil na kenang kangi na loma ni hulongo sarani kito tumay tomana talendo na itostoso ni vital nongo ubaka binibina sarvikem ni Dr. Tina no muni sulet ko bikito na ngauna na loma talcungan ni bulongo sana kito varita ken ni tutu ni packaging me wase ni natali takasarapa kali na packaging design kito ngo araba uirang nito ke ko rabanga tagito kinongo non rakilaka sa kito non rakamba ni design graphic design sar kito ungeti remera taka mai non retalen di mera bitoko ni na itostosongo keranga via Dr. T iya kebal irna bi bukain ko rasule sartungan non rangau na nunggueka rasule sartungan non rangau sa chuko nga uira kito sana sumira me bata kirto na tambani bingarabi na kena tuway na nito na text structure ni lawa wira tuntuwa na kena baka matati takichuko na kena garabi na kake membaleta na corporate law baka salam bimbi wikito wa rangarabi tiko yo wikito mandangan na leucin kawa sa ubaka binibina ni kito wito ko ni sartunga na nito baka mbauta na ilang lakolakong ka kito sule sarcokan itu ngauna itu iya wena kana bakanduri baka binambala tanang ngauna santuri kinongo asangay sa dare nangay tamu suka pinakamay na yusutu ni bikanta sa may ta sa may bibu kita katsukin na bukun lakolango di nasaranga babi ni binaktak saranga balebu kay na nung tos ke mamisa sulit yun ni mami wito ko ni kena wasi ni biba kalonga tataki wikim do kete sara na turanga na marama untuk lewen tiko na isong kongo wikim do na beliu takitiko kemem sa yalo bata ni ngo mi kemem wito ko ni an belati ni kemem kelati ko na nonda yalo bata kena be ni baka madal takamiluya sa totokan din na bisa ni nonda rai ena nonda buli talanga na buku ni tambani bisnis ni dakilati ko ni na tambani bisnis bakay do malum chukin ni toke iya sa toto kasarangan na bekaw ni wasiachuk minikua membaleta na ulutangan ni financial security ena bukay sarangan ni toke ni gele bukay talangan do tite meran na bakaliwuda se merkila na baka ngatak ni ngauna kena baka ngatak ni law toto ka baka uti kena do talangan na kaya uwareta talchunga kay na nomni biba kung getitiko ena kena baka ngatak ng gele se menda nonta tite baka lebu do baka na nomni i daw se nomni baka salbeira na turanga maraman do tite me may tinian na nendor vitala no kay iya na
na nunggu wakasalang go weekenda da wakatoro pinakana nanda vital no vati kera lewena tiko na nomni di matabu vale se toka se matangali ana buguni kana tuba itu ndona wakasama ni vitar tar wakapinaka vati kera uira wakambimbi nangela wakitauke mer vitar tar wakapinaka vira na kenandau na tambana ni TLTB turi wakasala pinaka maikina veira merani matata binakati ko na numuni sematike muni na ilaula ko balata na menanito ya sana nangono kita usana tuba matata ini na wili ni tostoso ni kaingan revi waka tavioka na vula mengo ni ata pelo mengo kena ronondolu rosol kerua ka toso yani lomeni ambaki 5 minggu sana toso ngai daki na nganrevi ni tete waya menta tu takapakapina kana nonda tuba ni planning nonda turi pakasala pinaka mai virana kenan dau sara tiko ba boli tikenda kito na tambananga ni market na ngono kito sa kadi kina na bugu ni toso ni tavioka na teba ni tavioka sena kena vingomi mane tavioka me kuatali ni milusumai na ulumbali senga ite saranga na tavioka na ngandre besar ngai kina na kena tubai ba binaka ya na buno kito ta ba boleh kasar chunga bat kirto na tambana ni traceable solutions ngona kambani ndona turanga ni rotumo Kenneth Katafan na ka tuba chungo Kenneth merenira na vi fam ke deviti mesa renira vandewa in vanona app mesa titura ni sarava sarchunga lomeni telefoni na tostoso e ato chico i vano levu se tostoso e ato chico mai te levu se mai nei tasiri kona na app ngo vevu sarakina pakapina ka me vir nando tete wakakina vekito me keto reni nda klamenda vire ditu kina na menda vitoro gitu ya sapata to mai keri yo na vulongo sa ndabu tiko vanondolo nei te na vulongo sa ndabu tu tinondolo na vivo sa ke vai mesa me tikidi nanda vivo sa ke na lomeni vebula mit nanda sa tomana chiko ni na ilaula kongo sa totoka bakauti iyo klasa ko sarbek ngaya na taro erangoli tikumai kena vi tokoni era wastia tikumau ira nawe kandera sema tikumai na vese burbura kena vese biti totoka bakauti matata momona kabiba ko ngeti kaina bekau ni mai wasea weekend ni kuwa me bakau sapa kamadal takchukania rere na bula mbeka mengo sena bula romengo ke bakai oni ngalalo ni binakata muni ngol talmai memindo talena bito mani ni bitalano ndolo tuna no bata menda me bitalano kinda bitalano sarangana no to bosa ena matata kini beira rabata tarchukumai una bia wasiatal chungaya ni beira na kantar barong tikumai me kakko weekend na bakati tinga me chuko weekend na yalo ni nonda reba karambai lebu menda rei sarvakayao me bakau ni bakmadal takchukoya nungwe kai na tini kina tini kalima na ambai katumengo me nandona vesau me na yado no nonda panua rei rai sa dina saranga saru tambek me yado mbek ngo na covid-19 kadio me bakabuna na vesau me daro ni rei na vekai sa me yado na vesau lewe na tambana ni sarvanua sa daret sartu nganggo na kene bakan dina kena karuan na kena samai malum sombo na kena ndongang gina suka kena katolungo ni samai biungo ni tuba membeleta na tabioka tanga rida tal na bika ya tu na bisi burbura me Afrika kena bika ni bang matal taka membeleti Bill Gates kero na boli tiku mai China sa rambai lebu saranga na betal no ni kuakai naka bakalew na au baka pinibina katasaran na numunro vesureti tiko mai na lomani bula mengo en
ke rara sarvi kimdo sareni usuretirto talsunga mai sovirto nanito leuni committee merto mai tomana tiko warto reni wasia talento talena itu ni raina bukinan rto tambana ni vingaravi na ilaolango so naturanga maram vinaka sa me bakau bareta katika rto lewena tiko ni ilaolango ena vinaka talame enda reida mai na sana talanga kwa me reni bebu ketiko birna leni pono mera kilei kito ba vinaka talitsunga na itostosongo around your to bitar saranga me wiki to na leni timike ena bukuni ba madala nakake de la ko mena Facebook kito sa sanga chugo ni to ngume kito soma ke na taro ke de la ko mai kito seni kito sa siviang ko tolu sanga vulka vano ndolu liman raw vitu sanga vulka liman na wil ni tamat sa vitaratar chugo mai ana nito itostosongo sa kembere chukenia sona bakamadalan do bosoti ke mamitiko sana kito na tomana bakavina kasatu na tukutubong ko merani somi ke na taro lao chikumai kembali pale biki rana semati kumengo nangoni sala rara ngamer na bitar tarani biki mni na ibola mata iyo saka pinaka bakaliw sa me bakau sabare taka na Tavioca Growers 2021@gmail.com na nito email kasi nga nimbita nga may na Tavioca Growers Association na Facebook ni varitek nga may kina na messenger na numunitaro yan dundua era via bako to chiko may pakabibir na bakantar chiko ibiti era via bako to chiko may na nonra i daw enambange na nambay na BSP na 8 ba tolu saiva vitu 5 8 ner sapa lewen mai mer kuningule da mer volatil chuka na danra ka volai chuka kina TGA Tavioca Growers Association TGA to kila chuka bana narration em bito mai bana na deposit rambito mai kina indon bina na namba talen na 8 ba tolu saiva vitu 558 iya ana account na BSP Bank iya benar valeu kimbal bira na barong tikumai kibakaw ni baka ngata ng bange sa krecho nga meya munimbita na damuni batake na narration na TGA Tavioca Growers Association TGA naka isa babi ni binaksar bali bubi kemunikay na ngono ni Sulemay na kabinang ni kuwa may baka na nomuni abak madal tekirti ko na nomdo leo ni Songo may nanuma meu dabutalani na dandato na buku ni nito babi ni binakatsukoyani na leni timi ni Talanowi Dr. T bat kay kimam ketsar nito kay kibakarong tsukay ngo na bisi burbur ke na bisi biti bikem do ketsar John Sandy, Tito Tambaleka, John Samisoni, Ann Steele Kamikamida, Michael Makasiale, Isikeli Tukituku, Semi Tukana, Fane Rarabula, Chone Wangainambete, Angela Dhakumbau Tangimudia, John Rambuku, Samisoni Pareti, batake Ratu Chosaya Rayao. Bili binaksar bikim do na turangan na marama na mundo yalondina mundo sulena no mundo ngona no mundo sulena no mundo kilaka bakataka na vida na yang baki sawtiani untuk matateki viti na bese burubura keto ndambi chukana kabinanga ni kone meme baka binak kami baka mundo chukani bi kemdo kedesar na nomuni solia na nomuni ngauna muni na numi kemai mimai na numi kemai mimai na dautete uni na numi kemai mimai na toke ningele bi kedesar ngana toke na bese viti me baka na kau ni ba madal tak chukumai ka kuni chuku weekend na yalo ni baka titinga sa kere weekend na barong tikumeni kuwa menta yalo bata menta taka bata baka bubali taka bata baka itokotoka baka
matangali baka busa bakoro na nonda takabata na baka raram takilevu sama yato na kabina ni ko kena rona bak sauti na non to sa tiko mai na dono ngono balausar na laulango ni Tabeoko Growers Association na rona bakingo yango na bulo sebu sana sebu tek sarchunga kina na ingangi Tabioka na vanua me dole suba karaba tukina na tolune sano ni tasiri o telebot kena sano rewa ya mendoka kuni lo malenga na bekanta tomi bono libu ni lebu tikuna no mundo ngele lebu tal tikuna no mundo yamianu na ya vani biki mundo na tamani biba kalonga titakingo kena bimbi ni nonda rayani kena klima tini klima nambaki satu ngoi matanda binaka bakali besar ratucho sereao binaka sara bakalebu dokter tiki turanga matangali binaka bakalebu na nomuni bina numiti ko mai mo bisureti tiko na matalaw-lawngo aus ana bukon rato na leni Tabeoko Growers Association na to executive committee patikir na leni songo sa tiko rawan na lomani songo sa kituto da chikon na don bos ni baka binaka baka mundo ke mundo na ko ni no mundo bina numiti ko mai ditay mo demanda binaka bakalebu sar nakabalebu ratu na musuleme na ngaon kito sa lom sartuyani beke muni kena muni matabubale lom sarchukayani o turang matangali baka nuni binaka beke mdo kete sara na leo ni songo na nomundo bingarabitiko ena bukui kemami na turang maramito ke baka bini binaka sarchuko beke muni kete na biokani oni siya machukumene bese biti bise burubura na ibola mate na kabinang ni kuwa kito saba ko mo tiko yani binaka baka leo binaka bakalebu naka